Vse jaz bom prebral samo en Sabitov prevod, on bo pa še 3 pesmi v originalu. Sabit Jahić pa prihaja iz Bosne in ga predstavljamo v okviru skupine Svet v mestu, ki povezuje tuje ustvarjalce, ki živijo in delujejo v Ljubljani in sem vesel, da tudi Vrabec anarhist tam sodeluje. Tako da Sabit, beseda je tvoja. Hvala. Lijep pozdrav svima i lijepo vas je vidjeti. Ja u začetku se želim svima opravići zato što ne znam dobro slovenski govoriti, pa ću se služiti ovako kako ja znam. Očekujem razumevanje i hvala vam. Ja. Super. Samo še to da vam približim svoje pjesme u kojoj se temi radi i šta je to motivacija i odakle su nastale. Dakle, utemeljene su na životu ljudi, obični ljudi u Bosni, time sam se zanimao, poznato je svima da su ti ljudi obremenjeni raznim problemima, da vrlo teško žive i tako dalje. I tu sam našao motivaciju i digao sam svoj glas protiv toga ovako na ovaj način, najviše zbog toga što masovno se ljudi iseljavaju iz Bosne, beže u beli svijet, nezadovoljni dole životom, siromaštvom i bijedom i općom nesigurnošću i onda beže u beli svijet masovno, dakle, pokušavajući da tamo u tom belom svijetu naprave normalan život, ja bih tako rekao, normalan, bolji nego što je dole. Ja dižem glas protiv tog iseljavanja i ovim svojim nastupom želim na neki način da zaustavim to, da se borim se dakle za običnog čovjeka u Bosni. Sad ću začeti tako da ću vam pročitati pjesmu Dječje radosti pred izbore. I to ću ja. Dakle, dole su obesmišljeni društveni procesi i tako dalje, to je široka tema, ali evo konkretno ona opisuje besmislenost tih izbora u Bosni, jer oni se dešavaju, ampak ništa ne donose novu običnom čovjeku. Dječje radosti pred izbore u Bosni. Biće meda, idu tata izbori, biće meda, dijete borcu govori. Joj moj tata dragi, što ću se nasladit, sve ću odmah pojesti ako dadne mati. Još su rekli tata, sam potok zajazit, da autobus može bliže nam dolazit. Pa možda će tata zvat tebe da radiš, pa na potoku tata nešto i zaradiš. Još će možda tata iza moga brata, jer i on će sada imat pravo glasa. Kašikica koja meda tata biti, pa ćeš i ti tata meda okusiti. A možda ćeš i ti tata bolji biti, pa se s njima sada bolje pogoditi. Jer na listi njegovoj i njegova žena, pa sinčiću svome još doneseš meda. Tu odhuknu borac ko nekad u rovu i iz oka proli vrelu suzu svoju. Daj, molim te, prestani i zadaću ispiši i opet ti govorim, slovenski nauči. Ovaj će se stariji već sutra možda riješiti, pasoš mu je gotov, pa nek neko bježi. Zdaj po mojem prevodu, otroške radosti pred volitvami v Bosni. Med cedi se med bo oče kot omine, po volitvah med bo borcu pravi sine. Joj, moj oče dragi, to se bom sladkal, vse takoj pojedel, če materi bo prav. Rekli so, da bodo oče zajezili potok niže in avtobus oče bo prihajal bliže. In morda boš oče tam dobil še delo, na potoku oče boš zaslužil jelo. In morda bo oče kaj zaslužil brat, tudi on bo oče zdaj smel glasovati. Kakšna žlička meda, zmeraj bo med brati, tudi ti se oče smel boš posladkati. In morda zdaj oče boljši boš od mene, z njimi pa pogodbo novo končno skleneš. Se na tem seznamu je še tvoja žena in sin kot v svojem boš prinesel meda. Tu borec zavzdihne kot nekoč sredi jarka, iz lica priteče solza možarka. Prosim te, nehaj, posveti se zvezkom in spet ti ponavljam, nauči se slovensko. Že jutri morda ta starejši več ne bo preklet,
dobil je novi pasoš, pa ne zbriše nikam v svet. Hvala. Hvala i Hvala vama. Naslednja je u naslov Bosna se je Bogu zaklinjala. Dakle, Bosna se je Bogu zaklinjala sve jednako da je pomagala. Svoje Srbe i svoje Hrvate, svoje Bošnjake i svoje Bosance. Svoje Rome i svoje Jevreje i sve druge što u njoj postoje. Na Drini sam svima noge prala, a na Savi lica umivala. Vrbas vodu u Ibri kljevala, guber vodom sve ih njegovala. S Posavine pšenicu skidala, svakom isto jednako davala. Jorganima sve sam pokrivala, planinama od vjetra čuvala. U Neumu na suncu sunčala, pa ih onda u moru kupala. Šta sam kome krivo napravila, neka kaže ako neko ima, a ti, Bože, pogledaj mu dušu, kakva mu je i da li je ima. I na vrsti je dakle ova sad treća lekcija djedu od njegova unuka. Dakle, govorimo o tim problemima u Bosni. Ova pjesma opisuje nakaradni sistem vrijednosti kod ljudi. Naime, ljudi se ne dijele na poštene i nepoštene, na poštene i nepoštene, već dijele se na sposobne i nesnalažljive, na sposobne i Dakle, pokušao sam to da objasnim. Neću ti, djede, biti žinjer ja, pa da budem djede ko sad komšija. A neću ni doktor, neću to da znaš, pa da budem djede ko moj ujak sad. A neću ni profesor, ja ti djede bit, pa da budem bijednik kao što si ti. Djeca znaju više nego djede ti i od njih sam saznao šta je dobro bit. Sposobni ljudi, oni dobro žive i ljudi snalažljivi, to su škole prve. U Bosni, djede, sva vrata otvore, a diplome njihove i nebo priznaje. I bogati su djede i imaju svega, a bogatstva kažu dolaze im s neba. A ti ćeš, djede, zatvora zaglavit, jer kaznu svoju ne možeš da platiš. S neregistriranim autom kad si, djede, letio i njenu doktoru kad si sa njim vozio. I u njem ćeš biti sa borcima našim što zbog svoje djece malo drva kravi. A ovi, djede, ljudi snalažljivi i sposobni nisu kao vi, nisu, djede, lopovi. I še jedno imam za vas. Bosna i Bosanci vas pozdravljaju i vole. Nemojte nas voljati i s nama se družiti, svoje emocije trošiti i svoje vrijeme gubiti. Nemojte ni Bosne da volite više, da se emotivno trošite i da puštate suze. Jer mi smo sada, a i Bosna naša, doživjeli gotov đavolega vakta. Na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme mi smo se našli, a kote se hijene. Model u svijetu što smo do sad bili, koegzistencije i ljubavi, prijatelji mili. Krvoločne zvijeri čeljustima će zdrobit i možda nas više ne možete dobiti. Pa ako se desi da nas nema više, poštujte se i volite sve više i više. Pričajte o Husi, pričajte o Hasi, duhovitom Bosancu i o Muji i Fati. Čuvajte tako uspomene o nama i svjedočite za nas da smo evropska raja i da smo Evropu voljeli i gradili vrijedni i iskreni i još naočiti bili. Hvala.